namwe nyoko nkoreba njantizo wari karya nanye nkareba cyandikire Midnight Romance kona njana kawa inabishemwe so think manyo baketa Midnight Romance wakanywa hagati yao what happens, what goes right, how I feel kugira ngo niwe obase kufiringa kindu kufiringa twatirweho aba Acacia Hotel kandi twine Radio West hamwe na TV West ija kuba noza Acacia kano basa okutunga buraro oburkogaho twatiraho 10% yecho ekiri kwane cyetagwa izoberyo bueno program ya sisimuka tujya kuba nitubuzane buzo bice abikwate na Valentines nabwanyuma ko rabgaruke muje rero noja kuba wabo mwahari yabo abayisingura balemekera likira ako bikaguze turkwandikuza byaburi kiro kandi mbembe kwatagana n'insunga ezekire iki kumina bena ekiyabagunzanga nabo ikolege ko expecting ekikaguzo ngo bundi inkiruga handi nkije ko nchikwata mukoro ngo gumoga gonza ine yabere kumina bena Radio West TV West kwataniza na Acacia Country Inn okura muntu kuhereza feeling yegyo kurora ngo bundi ntukwebesa nebingi bizene bauntumanya bintu bugumanga ine bintu tubukujja kwa birungu biyona mwaka baitu nayo semere kutunga akayirako ukarora ngo bundi wagara buhyaka ngonzi wagara buhyako mutima nebitekereze bimugonzi wawe nebindi bayire batabayijura mbwiro nabyo bisobole kuba nebibeba muri Acacia Country Inn akandi yo numwegonza oburaro roho ako kurya ko murembe umanye cyari abatorogero rufumo ngo ako kuryo takaryago kasanga habugenye so ako kurya wenda karunja kashanga mbaga kuri so haro manya bayine no manye bya ngo manya bayine starter ngo manye buraro rwa manya bayine ki so bione Desata ninga desati. Okay. Bione no joko rusaga Acacia Country Inn akandi yo bunaye wosobole kuba noterwa nembeho zitazabuli kiro akandi nukwekire keke komana bena Valentine's Day akanayiwe oritawo nyumeza bumuka ngwe bintu amazima heruko Fundana nanye me have been there at least 3 times so you will korota kahika yoga me I have an experience ninkumanyisa ngo mwanya gubonire umwanya n'umurunje ndagire yahambaga ndagire yo conference ndagire yo kurarayo nikahindura hamwanya nagira nywa ati nanye kanze kurara Country chamuka kakashi chamuka na Valentine kandi haticho kanichende zabo chumukana weekend nayo heba nano bwa chamukana ya chumando kano biro mwanya nugo gwenyini tosebiriye gwera likiro mungi wa turora akandi 10 na bena lekana yo kinduke nyina wabana kaguza tata boyi utahanga hawiro ubona kandi mwana utu ntwitwachi manyizo beriyo ninkusasira byona sasira ne akubuza gahatu utaha kundi tumwanya kagunu nanye gasobora kuba nisemererwa ne tumazbananye wasiyo wire wanteka tekaho utikintu iki wakitekerezo so ebisigaire bisobole byona kwa mera Acacia Country Inn ebiro ikomena bena ijuka Midnight Romance abwacho bagiremera umuno wame byanyu abari no mutorora na muno ninya barabarabiremo okugenda omwanyo ogugumu aro ebintu tosibiriko tubasomesa hano na muno mbwire nkabuno nyinyo byanyu ninyo manyire barayongeraho omuramazira kubana mwekayo batero mani mbikushomesa reka kunkabi ona here kubasomesa nukwebiri kubana table ku hadakiki 17 ezari ngumshayiti yo kubanza twinda amakorkorgo munsi nyinji yavumu na mnonga habutaka bwitu abo bwa Uganda kandi tutakaye bwangukira no mbwire bo kumurikisa abana beitu ijo rwa kabiri nubwo tutandiko kumurikisa urwa kashatu hatuno rwa kana weekend nkabenta kwenda ngo byaremire kimwe umwana atakabura kuza yishomero unagambire ngo wabona hikumi genda nayo wabona ho umushanje ugenda nayo wabona hetano genda nayo bagambire they will understand if they fail to understand then ergishomero umwana muhe mu mihindure they will finally understand but they know amakuru agatwinire umurungi kandi runayito nyeja karena omukurasi rumanyira Yusuf Nsibambi o Maokota South ahamuna timu ende yabakurasi abere bali harubaju
orukabura government rundi orwajuruli opposition batangatanga ine umukuru w'ihanga mukaira kabatungire akandi oba mutangatanga ine kintu kirugirireho abakuru abamu umukitebe na munomuneka FDC okwetomboita nibetere nduru kandi bagamba ngu Kanso Yusuf Insebambi ngo abaira ogwenyine owakatayo rulhaino mukuru w'ihanga ngo abaira tasemeriro kora itabo mchikoro nkekyo no murokora to orbabaira naro no mukuru w'ihanga kandi oba morekerezo bwara ngwesa yona alekerizo kuba nabitebya akana nakatano abamembo kurgo mukitebekie kandi bangero kwana bagira kurungi ngu ekyo bwara batachikozere akateba kebyingeso kasemerero kwana kamukoraho akandi kusigikira ngubo ngo kubarukirora ngo amazima alire mu kitebe kyabo rukwe okurora natangatanga n'umukuru w'ihanga kandi baba mu kitebe batabayiro kubana bakimanya ngiro kubana mu mjumira akande nawe wenyine yegire byabaza yaga tabayire wenga abayireyo nabakorasi abande na munomuno no kurgombetebe bindi abayireyo nabo kandi ikindi tagenze kyuru abayire nyamisana ensi yona nerora kandi taine nsonga yona yesobora kuba ne mureterezo ubweno mukatebe akarukwasisa engeso tugakwinire umbegambo akandi numbekorwa obyerore leka tugakuletere FDC Nsibambi n'abakulembeza abala ku ludda olwabula gavumenti beefuza amawulire oluvannyuma lw'okulabikira mu bifaananyi nga balina pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Wawula Museveni beekubye ebifaananyi. Okusinziira ku Nsibambi, ensisinkano eyo yali egendereddwamu okuleetawo enteeseganya ku bimu ku bisoomooza bannayuganda n'okukola ennongoosereza ku mateeka g'ebyokulonda. Archbishop Mugalu yabadde ali mu mbeera eyo n'ayita abakulembeze b'ebibiina byonna yanze ku FDC nze nakiikirira FDC Honorable Namdala Mafari nanneebaza nti weebale nakutukiikirira kati ebintu bibadde byankukutu twabadde abantu 9 mu kifaananyi naye twagenda mu State House listing irina wamu nga tuli abantu 17 nga mulimu n'ababaka bannu abalondeddwa basatu. Kyokka ensonga za Nsibambi aba FDC ekibiina mu ava tebasiguse era olwaleero abo mu Kampala nga bakulembeddwa abakulembeze baabwe bavumiridde ekikolwa ekyo nga bagamba nti ayongedde okulabisa obubi ekifaananyi ky'ekibiina kyabwe ng'abooludda olwabula gavumenti. Bano abakulembeddwa mu ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC mu Kampala Central Juma Kankwasa basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza ku woofiisi zaabwe mu Kampala ne bategeeza nti bakooye abantu abalira mu ndanga ekigenge nga beefuula abali mu kibiina kyabwe nga ate ne bakolagana ne gavumenti n'okulya ssente zaayo. Tetugenda kukkiriza embeera zito okujanga nobeera nojja nofuna obwemupi bwomala obufuna ku tiketi ya FDC bwe mamala okuwangula ate nonyiga nogamba mukata ogenze kukolera ani gavumenti. Ebyo tetugenda bikiriza. Oba onoonya bwa minisita onoonya bwa komishona ona kyonoonya kinoonya nga ggwe ate ne pate giveemu. Akankwasa waleetesayaka ku musala agambye nti Kanso Nsibambi teyakomye kulya mu kibiina kyabwe lukwe wabula n'okuwayiza nga bwaludde wamu n'abakulembeze abalala nga basinkana Pulezidenti Museveni kyagambye nti si kituufu wabula agendera kwonoona kibiina. Bino byakulimba bantu atulage emirundi kyazamusinkana alete kufaanana by'ebyemabega ng'amusinkanye. Bategeeza nti ekikolwa kyakoleddwa Kanso Nsibambi yeetaaga kusimbibwa mu kakiiko k'ekibiina k'empisa kamukunye okutuusa lwe kanaamugyamu amazima ku nsonga ezamutwaziza wa Pulezidenti Museveni ng'omusango we gunaamusinga baagala agobe ku bukulembeze bw'alina mu kibiina. Babitebye kibeere kyakuleberako eri amamaze bonna. Yesaabawandiisi wa FDC Nakawa Moses Okwera agamba kino kye kiseera obukulembeze bw'ekibiina obw'oku ntikko buveeyo bulage omuseka wa Nsibambi kubanga bo bannakibiina bali mu kusoberwa olwakyayise okubaswazaswaza. Tusaba Pulezidenti atuyambe aleete erinnya acting deputy president mu Buganda tutambule tutugenda kusigalawo akuba munnange gundi yagenze. Kyokka mu kwogerako n'omusazi waffe Nsibambi ayogedde ku nsinkano gye yabaddemu ne Pulezidenti Museveni ng'enteekateeka eno ssaabawandiisi w'ekibiina kyabwe Nathan Nandala Mafaabi yagikkaanyaako era ebintu si byankukutu. Tiwali n'omu atamanya bino kutambula era ababaka baagenda babaka banne olukiiko olw'enjawulo nze sikinako regrets. However, we submit the evidence nk'obujulizi
sekretary general abadde amanyi ebitambula. Nsibambi ategeeza nga bannakibiina bano batalina buyinza kusalirawo kibiina nga bategeeza nti baba bamulinako okwemulugunya baddembe okutwala eri ababatwala mu kibiina. Abakulu abatudde abakulembeddwa mukulu w'okwera Mugisha tebalina buyinza kwogerera kibiina. Ku kyokwabulira kibiina Nsibambi agamba nti simwetegefu okutuusa nga bamuvunaana bimusinze era waakudde ebbali. Naye bwe baana bampadde omukisa okunyonyola akakiiko k'ebyempisa ne kaŋŋamba nti byonyonya temulimu ngumba awo nja kudda emabbali. Ayambalidde abali mu kumuvuma ku mikutu emigatta bantu ng'ategeeza nga bw'atalina budde bwabwe era aliko obubaka bwawadde bannayuganda naddala abavubuka. Akaseera ak'okulonda n'ebikuwagisiganya ebisongovu kagwewo, mugende mukole, muweerere abaana bammwe, muteeke emmere ku mmeeza, mwejjanjabe. Alambuludde ku bimu ku byakkaanyiziddwako nga balina Pulezidenti Museveni omulina okuyimbula abantu abakwatibwa olw'ebyobufuzi era singa binaatambula bulungi sabbiiti ejja abamu bajja kuyimbulwa. Twogere wano agenda kuta abantu 50 wiiki ejja naye kitwewunyisiza ate nze bagambye okumpawabira. Omukulu omu abadde ku timbagano ogumu ku makya naga bagenda kumpawabira okuta ogenda okuwolereza abantu babate nga mbadde sireyo yawaabwe. Kyokalaza obwennyamivu labamu ku bannabyabufuzi abali ku ludda olwabula gavumenti abatandise okusimbira ku lyenteekateeka eno nga beesomye n'okumutwala mu kkooti nga kino akiise kyabwewusa. Ate olwo olutalo kati Basenyonyi mbu ne Katana bagenze ate kulambula abasibe bemutalambulanga nako kati babagambe nti mwe tebukkiriza mubeegaani ebyo Nsibambi omulaba mufere kati ekyo ate kigenda kuzza wansi kyetubaddeko. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. kandi agatwakuleetera ennyakya eno ekusikira hansonga ez'ebya politics n'ebindi ebikwambi kukwatagana na muno habitebe ebere harubaju olukabura government omu ihanga lyaitu erya Uganda akandi aho henyini akandi nuho WW wolira wofira kandi kanikekyo no mumbozi wabura na agamba yagambinyo abasigara bakuteera enduru mugende muyiye mukole murole nko kumwateka akokulya nka ameza yanyu ninga shaha mino mukayanye bale kulinguza hati nyombe ntakummanyi Nsibambi ya konka uya jero wa president na mumanyi Wamumanyi. ti aba popular chote cyo kubanza echa kabiri obuyabe nazo mu FDC akabana ruganka hotara jireyo akije mu FDC mbeshi yaenda no mutakurgamu akaza handi yahandi aha hatkora ine kibina ekiri kutanana naha canje ntimanyisa nkuturahika hambaga ntaka kushitama harubaju kunda akurebe nyurukanje obonyine iwiwe mbeshi hati tinka abo munywano wa president then tukarebo ibintu kitwabitwaza hatsho yire hecho kaninjira ngu bakabe nibenda ngu government eriho ekore ebyo bari kuteka ngo nibiza ombanya Uganda mbeshi hati nazo wa president ndi Nsibambi obundi tukahansigana habigambo for example katugende politics tukahansigana habigambo nkarebo kwa kugamba nanyo ko ndugamba tinkarga ni maba FDC nkagiro kunaba haburamu ninga nkatware biteka byanyu nkamuhaburamu so amuherwa izoba nyo ninjira ngu buri yomwe nayi nahari kurga hina kubanaza buri yomwe nayi no kwa kurangu nandarga hansi azahiguru so nyo ninjangu nyaho nimba ntakamutahirira we kwemba mbinga bambinge kasta wahakira kikire egintekereza ya system komuntu exactly akusigikira hamboze ginko kwagiroro murungi akandi naiwe osobwira wateka intekereza yawe usikire ensonga ezo nko kwirora anokuo ikintu kisobore kuba nikigenda ndire kwengo nankaye nekitocha tije ndikuhereze ntapana bwashikimurana nawe katakarire ntubwene hati nyombwene nyije ndikuza gukora ki ninjihayo kunkwenda hatiyo ninkwihira ho ruhagara kankara bona ntarukwire to kuntuga mwetware tomanyo bundi uruhagarara bayiraho abukuba tosogena mu maka gumukuru yango karuga yote nayo aine kuba ruine so becho kumanya ninge cyo kuteka tosogera mu mukuru wihango karugera yaho bagidiyoni yakora heri izoba Gideon senyamo orinka isebo Gideon senyamo amazire kuba naye kajuka weekend yona
abana tubagara isomero ari mu isomero akanajya kuba natumanyisa buri kimu kionekera ugeno mu isomero niyo lemu cyane turabye kubeire nkaha abegi bali smart ekirukumara kandi nawe nyine ali smart nyije kare twakwakira Sebo Gideon program sisimuka. Morning Luck, morning Charity, amazina nkoko agamba ni Senyumu Gideon. Charity okutandika watandikaje reconciliation on politics na nebindi nikirungi konga kwaye kamhera hakitoke ebintu byasisikara no ma politics no bumwe abamwe politics bagesere business abandi politics bageto kwende byabo akwa ngwano reba bamwe bari abanyishengero na munonga bino ba sponsoring abeji babihireyo abandi ambulance twazo mu rubuheje bagiye mutandike ku facilitating driver na mashita konko mburungi okutayira president wihanga tekabire ry'enshonga konke cyuyihayo wakereza abandi anshongejo nizakoreza cyo kurebera onka Nobert Mao kalgo mdipi gita NRM konka kitekateko cyena ngo wetakukakanisa muntu kurekana akanisa ebitekateko na policies MB umuntu agenda line ejo ke Nobert Mao cyo kureberaho ninjawe ya gutu gonki hanga konka politics yo kuya ekitoshe deno kabagano nawo takabaganaho ejo nenshobi twagaruko on program yakasheshe turi mu back to school erizoba nekiro cyakashatu abana bari amashomero bakahumurukoro akabiri ntakusibizeyo ndi Little Stars National Primary School omurebe kona aho murembo rambara nyenda tuganira nabeji abwakintu rugaheriye town tubantwenda kurugoko tuzoko mundaho turebe embera yeriyeta nyenda tuganira nabo na munongo muzira kiriyo kwa heru Oriamaramwa nari hinesho bizoriyo nokora katwakira abayigina mwonga batuganire bo kurugabu obijana negisha ebintu biremereta nka Little Stars Primary School orirota you can start in here ndiregesha niwe amazina ganje ninyewe Mbabazi Immaculate Lindiga Little Stars Primary School in Kacheka yo mchamushanju kahumkablo 10 byo kwa kabiri 2026 kwihanyijaha tukatanishiraho kwega ati twabire serious aba kugira ngo tukabacemere kwije ebiro bibiri byo kwa kabiri konka tukacererwa abo bururu somwe nitwenda kuba serious tukaheza jetami tutamisinjire any topic in the syllabus njo kinambinire kanyenda gambrana naba batakahumurikire turyo tukora chap kugira ngo twineyo ebinde ebitwine next time so twine kubiheza kale byatameje webare projection yawe akwagambo candidate indable active ebigambo nibyebyo projection yawe kwezi kwa mtamu ya kashatu notekateka kuyekorota PLE nyenda kutunga first grade nunji kugira ngo nshemeza abazire banje na teachers bona bariyo nibateka mama kutukole saji wasigario Mbabazi Immaculate Mbabazi mukama chikore taza kutunga ndijo mugambi na munonga tuganire orirota class yawe kuruga kasheshe kurgo buja ubitokija ishomeryari Mkiza ishomero rakabiri amazina ganje ninya kandi Arnold ndiyo P7 candidate kandi ningambira abakandidate bona bari muka mwiza ishomero Little Stars kubite tukatanuka kushoma kare akuba we are working for our future we want good grades. What's your projection? I want to get a good first grade so that I can go to a good school. Yes. Omwana yagamba future numabana bahati charity narake ni muri wa TV West tubakorangiza kuzanise pira nachi future katunge doso mwishomero hona na Harold dos ndata na watu atugambire na mununga yonje kugambira wo muzira ryokwe oriyo no ferwa chidos orirota to live at TV West ndireje Sebo. My name is Tumukunde Ronald, Director of Studies at Little Stars Primary School. Nisha abazire abatakalesira abana barahutse ahubwo kuba twatandikira kushoma itwe tukatandikiraho turagiro mu kushisho bwire ahubwo kuba okutandikiraho kikatuyamba no mwako gwawire okukoraje abana bona bo twabire twine bakijo mu first grade na no mu second grade so nimbahiga barahutse abana ahubwo kuba bariyone bacerera hari umuzira guteka ngo abanza ronda ka sente abanza mwe natebekanise buri kimwe
nubwo buryo narashima kubara koreto mwegire nakija karebe bwanyuma nabasa ko bundi yatungira akasente kake Little Stars twayenda ngo umuzira yije tumutuge ashashure fees yona ikenajimarayo so nabasa kwija akacweka kaineho nakashashurayo then ntwani tuyegesa na wari kuronda kandi so alise bikibeshi mukubana ijana byo kutankiraho namno harabazira baryokwe taine fees kare abasa kuba ina kaci konga kishomere byo kubanza atirisi wano sindiko umwana wano herezo umwana nibyo bintu atiristi yabonaho nkakota ya school fees then akabona hebitabo akabona ekalamu akabona horura na nebinde byetage byamani na leta umwana na shoma then cha fees ndaguma na leta ompalamba agambo kakamhero kagambo kanja kamuheru no kongera kugamba abazira batakaresira abana kugira ngo babarahusiye kugira ngo tuyezesira baso mbwire then batunge grade zinonji bato mashomero maronje agubari kwena Ogwendos namnunga asa kutegitegesha amazina senyumo Gideon turi Little Stars amboro rembo rambara umurebu kona nshonga nabana garka amashomero it's the week yes abamwe twagira mu February it's Valentine's no kwezi kwabakundinde konko kushomana uko banza ukundana kukorataho nebiri twine he teacher harabatuira beja amashomero konka hati yo muzire owatiwiro mweja ishomero oshime kwa nokora ki ombrebe kinana na mwenda kwata meji nebiru kinana na mwenda katwakire he teacher na watu ganire omuzire senyumo Gideon naresira abana banje hati ya ntandike kutebekana santa akwa hatu ni term 2 term 3 na nebindi nkebyo ndakagire mu Valentine nango na Valentine nacho nikikuru onko bwegese bwo mwana mazima reka kibe cyo kubanza amazina ni Musima Agnes head teacher Little Stars primary school Kacheka nimbanza no kusima abazire abaresera abana hishomero abahumurukiso mbwire kandi abizire buzima abazire mwebare kandi rubajo rundi nimpiga abazire abatakaresere bana mazima bwire buriyo n'ubugenda norebo bwire bwa hate n'ubwiruka yitwe karo mwaka kukagutwa umwaka ukikaje bekintu kiringwa konka hato mwaka kikabe kintu kigufu mbwene ngo kutwatandike tamu ya kabiri erimwe bero kinana na mwenda sofa hagenzere bero bishatu umwana yatakashira yishomero naba yaferwa cyango mbwene abazire nanimba shaba nebi ya Valentine nango nimwe turi kwihaba bana konkana nishaba amisho focus yitu priority kubo kubanza kureta abana yishomera abo kuba ngo mwana yahumurikire urwa kabiri mazima tari kushana norijo rwa kabiri ninga mande next week owo wizire urwa kabiri yamanyirire yagira mu system yishomera nore cyumuro naco kikaba kiri ngo mwamsenyo ameza abiri plus twagera ubwo bururu twagera nisha babazire aguma habaho ibintu nkebyo ecyumuro ebero bukuru ubururu o saving kare urebeke ngo mazimo ubwire ngo ubwo n'ubu batwire wagera ko waba wareserewe mbona mbugufu yesa Gideon yatiro mwana yishomera ntanshiro ku savinga abatamu ya kabiri ninyizera mbwene hati omwana uwatira hishomero senyombo ninjirugo mushashurire yawo etamweje gwire kandi ho niwe kwiho kwikomina kumwe hata mutange planning ngere tamwe ndijo eka tugume planning ahead kujya mutategana sabana ikigamu cya shamhero gutwende ni shababazira batakaresere bana kumurka mureta bana ubwire nubwo bito twatandike kushoma Little Stars njana bana no bareba baryaha nabandi bariyo mu kirasi turiyo nshoma seriously namwe n'icya karenti za gukora beginning of term exams mwe shati utakaresere mwana naija kumureta ryari gukora beginning of term exams beginning of term ejo bija bagita end of report ne tubigita byona kugira ngo nibiyambo mwana yanatemba kirase ndije beginning of term mid term end of term ezo term zoni eshatu omwaka omwana yazo mu class ndi na zone zumuyambezo maxo icyo kumanyisa omuzire nakereza yo mwana niye ndikwefeza kwa fees shasha zona zijire tukakusharaho kiro kimwe ninga weekend mwe kugira ngo omwana ataragishomere zona no ine kusaha chumasa murete buchari kare omwana murete buchiri kare akore nebigezo mazima murete abana bazira murete abana bakore bigezo natungo mugishani ndeba Madame Goreti omwanyogu Madame Goreti nawe nyenda tumwakira je bigambo bibiri bishatu byatugambera akwa numuzire numunyadini Madame Goreti ebigambo bibiri bishatu na mnonga tu live at TV West
Omuziro guyayanga abwakire twazagaruka mu studio nasigansenyo Gideon aho murembo Rambara. Wabare senyomo Gideon akandi habwenshonga zobwegese omukire nka wiki niyo nyine akandi abege bagarukira amasomero akandi ntwoleka imbera nko kwere mbicuwe capital bamnabemu abazeiro bari magara abana amasomero nukongera kwijukeyo wacyari muka tutakabere ko no sindika omwegi na nabo witu rwibare primary school nanye nimba higa ngo mwana mutwara yishomero omumbera yone yori norabamu ahabwo kuba time yeteguza kumutegereza murecha jende deno gumo mukiwo rukutoba rukuronde byayine kuba natunga kandi ninkwiga kucyatire ekitabo ekyatiristo rwane nacyo kimwe wano ryibanjo rye ekitabo akacumu ekaramu uniform ninyetsigangu na hatembera zikimproving amuna nobukito nabwe nabeyine kuba abujwiri omwana mutere heshweta ataka abantu waryo mukirasa akaguma yefumbasi abandi bambashomana bahanike mukono nibagaruka mwebuzo ukashango wawe mbere tarinunji kandi ukahindura kujya umwana atine bwenje mbona triste byo kugendana mufeyo then ka fees document tayo mpora kandi warabyaremera kimwe abana tubine omu UPE omwana mutwaro mwishomero ya government ashome ahabwo kuba nabakoraje kandi bamanye cyo barukora ntinkurabwe ntinoza kwehanuka ukashanga ensi yakubera ensi namunaga kandi oine alternative. Hello ya ukiriya kayeko kumura ngatumure kayeko kumura nuko kenyini mutikirize tumure kandi utagomba humuro ipapura za makuru zimaze kwanzikana New Vision amna bokede tugakurete tuzakwanta buzane buzo ebikwatirine aha Valentine's Day kandi nebuzo bya butosha nko kukasanga kiyabana kugambera twenda ngo beni wawininga obeni wazo aha Acacia Country Inn woriye aho murembo rwambara wonywe aha ubyame baka kunywa ka midnight romance woriye wonywe mubyame pako bwire bukiri tina cyo kuzakushashira neco iwe tukururwa wawe yije urukuzankahi country ahari Acacia Country Inn hotel ya mani mnonga kandi wahikayo noza kujo tuwe bare mwami webare mchara webare okubasa kundeto omwanya guno zire nkogo so ndija kwa tubine okubasa kubuza yebuzo nkakamwe tubiri then hasigara yiwano manguri ndakuza ha Acacia Country Inn nko muntu hati koraze mba kushara ho butuye kikumi ahari cyo wanoza kushashora kora wanoza kuri yaransi ye mitware 5 hati yaho 10% ezo nizo rije kuba no shashora bwa buryo boraro yaho 10% obyame ubutaka bukuce Baito abasenguzi tokusasura na 10 ya Uganda kakubulyo hari abasenguzi Stanbic Bank no chain omukase mnyinchakadekero kinu kandi abarukuteka mu insimbi programs simuka kingura account akande savinga liaka loan mukaire ngakanu loan mule kuzitina muzire mugara abana amasomero reka tumure ntugaruka mutarwa Nibimanywe mbeba tabajuka mbera tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugaruke wani wajangwe chisitetane chikaze ninga nechisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai mara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kweka bakora kasho mucheka gwaba jenyano ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashitamo ko naro hano leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stame na ntebe iro ne box kireka nonda kufota rwiriwe
omuzanogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayishatu z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishicweka zihangwe. Obire nobuza aho ratwara mukunda wawe aha Valentine's Age. Humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn tuwakuletera Valentine's chamuka eri mu live band ekihuro c'ababiri kiruho starter Expire Wine Unfortunate Love na Midnight Romance aha sente ziringanire. Otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe n'oburaro iwe n'omukundwa wawe obwo rukuhurikiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze kubukinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ija n'omukundwa wawe mweherere omwanya gw'obuteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mukishemerire. Bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko abo kwa nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakangubura rwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habwo ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere cinte cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantumangu kabeje nibazi byaro mukisharara kandi aha hariho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hata no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi oyiha mu cyango kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero. Ito shiryaha china ba Stanbic Bank abakiro mbatishotora mpaka shayishatu hati nyoba mbashotora tinka basagumiza mu mpunami yinkumanyisa nguniwe no basa kutambura nabo omurugendo rwawe aba Stanbic Bank bina matajo mwihangariyo na no mucweka cyawe bariyo wahikayo wabasa okutaha ukataho facility yabo hati bameze yarashira baniyo waburuza otabantu mwe nijaha unkanye ndakwigura account kandi nanye ndakurya loan vija bigenda bita interest rates zanyu zirizita mwenu yo babuza naza kushanga bari too friendly kandi ukore sorry mirwona orwo rukwenda abo kuba mbabine abakuba mbagambe ndimi zawe tinkwenda ngo shembe kandi aba Stanbic Bank abaryaha bika ugaruko yeguze oshotoceje omagaraga guturimo kandi ninkwijutya nsakwa twine ebibuze bituje kwantu kubuza iwe murebo wa TV West ahabwe nshonga ekwate na Valentines rwa mukagoru nutwenda ngo gendo shemerwa no mukundwa wawe ara Acacia Country Inn aho murembo rwambarra ubwo mwanya no mwanya murunzi gweherire kandi gwino buraro obuntakareba gahunye toruriraha muri burenze rwizoba mbene kabenta kwenda hati nyombe nimanye birungi nyenka kandi niwe oshime kwano babimanya mbene bambagira ngo waizagarika mwe vuzebi no ija kwano yesingurura okuzayo karya ukanywa ukabyama ukareba na banda bakweshongora weshongora burunzi bwa rukundo you know aharusha just come mbene yeteka teke utakaza hare akani mangwe turoto cyawe niwe nico nkeki tubase okurara twena ahari Acacia Country Inn ukwa nanyo no wanje nuko no trije kuba ntuzengereroko
twine papura z'amakuru ndanagamba bingi kamanze ndebe munywani wanje ukwenije. Do you qualify for this kind of offer? Kananya ati ndiyo ni saba ni akagisa ni ngana ya kakuba kampa. So you don't qualify in any way? Kandum. Babi. Kahoire. So nabo kiteka mu bwire yo murungi osobole kono togeta mu maisaho akandi osobole tomanya. Uguchance tajine, chance ne yawe. Tokutire. Nanya ni saba akagisa ni kakuba kampa. Yo ni simbora kara. Nakuba ino gena ngeze nabo kitogeteho akandi osobole kuboli omhali ababanguzi abaragenda mu akasha country in okubyama okuriyo kunywa byona besasuliwe namuna haliwe oarabarabiremo. Then yo muntu wabutosha rukwenda niyo kuzayo kabantu ho wayeheramu etora bino kwataho chona 5%, I mean 10% nebeshazurweho. So wawanuza kushashura miliyoni emwe atecha ekikumo kiyo. Wawanuza kushashura mutwaro gumwe echa rukumyo kiyo. You know, oshange ngo 10% already wabaje kushashurire. So nkabeni nangu band tujerebe hamwe. Nkabeni nanka midnight romance tukanywe hamwe. Unfortunate love tukanywe hamwe. Kariya ka starter tukatandice hamwe. Aho ahara Acacia country in izo yurwa mukaga. Aha Valentines. Twagaruka n'impapura z'amakuru iwe sebo na nyabo. The New Vision jinaha kanda hariho bukede bitu kambeniye nagambo rujungo rizo. Rwibare primary school, rwibare secondary school, mwena nimba kuri aho akasheshe nkaka. Mwebare kushomesa abana bihanga okwendanye niho natsubukire. So rujungo rundashogota aha mu manyengu ejo niyo foundation yanje. How you see you din was killed. Bambi, what made told police about Tumwebaze's last moments? Omukazi ogo bamwisire kandi bariyomba kwereka made byagambire aha last moments ze byagambire police amakuru garyaha. Aha nendano bareka ngo 9 independent MPs elect sign memorandum of understanding with NRM. Nana bagambire ngo kwetegerezangana n'ekintu kikuru munonga namanye binanke byagambire Mubaraka Munyagwa azirati nyowe naruha ukuzo mu opposition atkandi tunakube ni incenda ngunze omu opposition atkonkara ho circumstances ezibeni zinyigisiriza ngunze mu opposition atkonka that is not my character. Ati nanyenyenka nkabe ni nyenda ngo president abe personal friend. But aikire hati obukonoro na murugendo rukusera karuru. Umugurusi wise wenyine kimuzara akaba nasaka president Museveni. Aha mbwe nanye nintore cha tatashe. You see it's common. No rorangu paka ina kuba factor kuba gaita. So now barabarugire yakigumia Nurora ngo kisokutaba mu nsobe. Ubundi kula rwembere ndoereyo bahituna mu mutima ngo umuntu nabayinengerera kuba nayehura. So putting aside all those circumstances that really forced him to go opposition wakabe nandangwa aba side. So izo zashankeza keza fedinga it is easy for him to cross. So 9 independent MPs elect assign memorandum of understanding with NRM, but most of the time these guys are NRM leaning. So think tichikankanga ngo babasa kwegamiraho. Twaza kureba ekibaye ta Harvest Money Expo opportunities at Danish Village zirmomo tinkwenda ngorebe konka basa kushomora papra orwa The New Vision akasheshekerizoba. Then kunkwirukanga nataha hokache omunda indamba jango over 67,000 secondary school students miss out on USE grants. What went wrong? Amakuru garwaha noja kwano bireba no byetegereza tinkwendo shembe nacho. Ahandi mbajangu first resident envoy to Vatican appointed na weti nkwendo muferwe murebe Dr. Kimbowa noja kwano manyebiru kwata haryecho munonge kirukugaho. Then ahandi explore climate adaptive tech at ABI Expo Space. Ebintu bya technology tinkwanda nyoni watshembe nyena ngo shome yorebe of course nabyo indambiye kusahara Harvest Money Expo. Aganda makuru majangu earbuds fueling surge in hearing loss.
yes barwamba tushoboraho those earbuds that we use ebyo tukoresha mu matugitu earbuds ezo ngo nabyo biliyoni byongera amakarro omukurara amatugawe gatagumiza mugarukuraje urupapura norwa the new vision. Government clears LOC1 LOC2 elections. LOC1 and LOC2 bosses were last elected in 2018 across 10,595 parishes. So, again, hati netibariomba clearinga katera ninga na karema biriyaha. Major General Sunday, UPDF Armored Division Commander, arrests. Patriot man who placed national interest above self. Major General Sunday. Ogonoja kwa numushomaho abana bantabutinda kuba ntushomaho tukaro kuba twarize ibintu byabo bakahika kwandikwa omupapura z'amakuru nkezi ndetse bakozira ihanga kibakorira ihanga tukabasani tokwirwa kugira ibabi eri twabihaho. UPDF hires General Tachirwa as a giant in command. Aho muri Mbusinje bitu abakozire chango omagaraga Uganda no magaraga UPDF okutwara hamwe. Then judges cautioned against overdependence on AI yomgenu nebyafai ijakwa no bireba berebe. Besigye legal team seeks to block general court martial. Petition targets controversial UPDF Act amendments. Ebyo nebikwata ahari retired Kano Kiza Besigye. Kanyirukango rupapura noruhango wokwani ndani baso butabishoma byona nkabemaraho. Opposition borders going the wrong way. Ebyo ni ndeba biri omu comment section zitu ebyanye muko bamuhandikire kandi we nuko kwagambira atyo. Ask URA Commissioner General what tax liabilities arise when an individual obtains a tin. Eria tin namberia yinkura bajangu wagura moto kwa ine tin number waza gureche banjo ine tin number waba notungo mshara. Do you have a tin number? What tax liabilities arise when an individual obtains a tin? Waweza kutunga tin nambejo ni shodoje yako asakwane izira hwao. Likanda fusia kubakire ni ndeba na kotikanywa nikite byemizano. No time to waste. Morocco, Portugal, Spain launch World Cup preparations. Beriyaha. You have 8 months abantu bahi Mindeba, the UPDF Engineering Brigade has promised to deliver the pending construction of the AFCON 2027 training grounds by October. Uganda will host the 2027 tournament under the Pamoja arrangement alongside Kenya and Tanzania. Paprar washarti, hello, over 280 tenders ziliyom utashemba nacho okashangangu akasento kine konkamam aho katato kamanya tenders ziliyom rwasharta rwarizoba rutunje at already 2000 kanebe omusajja wa kabaka gwe bayitani erinya lyeririwa eryakikate mbandigobi kere kabukedde olwene byakunseruza kubi baitu twagenda mbokedde alisahen kansobole korora kikikiro ku 5 mbokedde ekwirire headline egama engeri jebase omukungu wa university etisa ne bakuletire mbokedde somo etegereze omukungu wa university ya UCU omugenzi Pamela tumwebaze nengeri ebamwisiramu kandi bakuniheza ngwe bayire netinisa soma bokedde nyanchakaleno sobole kubiyetegereza byone binyabwenzuro maiso ebyo bayire nebebaho. General Sunday owe Masaka afudde kibwatukira okwamba gamba abera ali mu muhanda ogenda kwetaba mu mikoro okuzika no kusendekereza ondi omukungu omuyiri ya UPDF. Government efunye sente ezokulonda obukiiko bwa LC. So mwetegeke campaigns gena maiso kandi akaruru akasobole kangaterwa akaba LC. Ebya senior 4 befulumancha bukedden kweru kugamba okusikira mugambirizo ekitongole kya UNEB rumanyino kamusamba kalule angwe bya senior 4 bya nyenkya iwe anyakuliriza rulyomuka
wesuneho uburano umanya ukakora senior 4 akandi yesahani yegyo mukaire nako nuko hari kenyini uteja gamba nyowe nkabanta kumanya engeri omutemu je yasse omukungu wa university mu Ntisa bakuletire bisani na buli kimwe kikuma kigeno mu maiso ng'okubebayire omu nsonga ezo agambibwa okutemula abakozi ba hoteli alaze police engeri gye yakolamu ettemu bamugarurire Yasin yabooleka yagamba katandikirawo nkarabaawo nakora kino nakora kiri obu nkaba ninyita abantu abo bakuletire agamu kumanya g'abannayuganda abasiranidde mu Cambodia busa ihanga ihi hansi hano ritari mu banyayuganda so list bagikuletire soma bukedekero kino wetegereze tomanya obundi osokusanga mu munyabuzaale bona bakuletire list yona bali mu bukedde ebirese emikisa gyenkolagana ezigayiza business mu mwoleso gwa Harvest Money byona biri yawo soma bukedekero kino ogyetegereze n'amakuru ago gatali gamu na gamu. Study materials zirum mathematics, integrated science, akandi English amna social studies byona biri mu bukedde. Mu byemizano akandi uturiyo nturumaliro lwa bukedde enkyakarekero kino abawagizi ba express bafukamiza Nakiwala yetonze somo witegereze Nakiwala minister akozireki kuroba mustamisa akasara kakamuhembera umuwagizi wa maniyu omuviri afuse kasobeza soma nawo mwetegereze akande na pikipiki zempaka zona ziri mu bukedde ekero kenu gyetungire asiringira kumizungu ekero kenu yazoketi wetungira bukedde okurugomba agents supermarkets streets ne myanya yono kwetoro lihanga kandi hasiringira kumero wonka osobole kuba notegeta no manyamakuru ombwijwire aho niho twahika ahabwa program ya CCM kantiri cyo butungi charity nchinera ke kasanga ke akiki kandi ntu preparinga ingashe ntebekanisa okwakira amasimu ganyu obwo muri turi kwabuze buzo bice mnonga biringanira of course nitwe TV West Radio West hamwe na Acacia Country in aha twatena nizo bari ya Valentines aho twenda ngo base kuba musinguzi arije kuba natsimburo wawe n'umukundwa wawe ukijoka zahara Acacia Country in aho murembo rwambarra ukashitama umwanya murunji gwihorere ogwine buteko burukerero kayo okareba ka bande barukuterero bweshongoro bwa rukundo burunji munonga orakanywera aho ka wine kawe kariya kuna urabayita ngo midnight romance kuko nakukigambo shota nashobi kimaleyo ko kandi checho then nabwanyu karya kacha swimming pool to kabagamba kaho mishwaho aha karuhu webare nyo nayo gwe muhake bishima okabachi ubu ni waguma noremeraho noremeraho hakiro gwe munayiwe na boarding tufireyo yiwije na boarding yawo hakire nayo gwe mwenge urugemu hakire tukibaleke okay ebyo byanyine byayongeraho kandi nano kubasa kutukuza umbraro burunji munonga obwo kushoto wahiko mwiguro kiryo munsi oyino mukundwa wawe kandi ebishashurirwe already obwo bishashurirwe Acacia Country in TV West hamwe na Radio West kandi umuntu wabutosha ni bari kwenda kutweyungaho kwenda kutweyongeraho hatiye cyora gukore cyone cyora kwateho cyona obeno manyangu 10% neba yasharwaho ija obenitwe izoberyo kuturagarcha takwantu buze byo bice biringanire don't go far ogunumugisha gwawe yekwate muniwe nabwanyu mozo myanya bironje kejo ndasaba kintu kirungo kurara kurungi obor kuba mazimorere kurungi no hore bitekerezo wena nebirote byo kurota na byo na berungi no hurira kimungambiro urire ku kurungi bita talkurara nurota mbakuhambya mano go munyanja barogera binu ubu kurara kurungi norote birote birungi kandi na nyesha no mko kurungi so nabwekyo chondera na myaka ya amazima mureke kweryamwe njawulo murale kurungi numwekyo nebyo mwenkwe mukuba namwetago mbomezi kwezi mule kweryamwe nkwe uri ati esenta ozkoziri
warya wanywa wazira konka ariho bwire bukiko karya ukanywa ukahura ngwe bishashurirwe utakatina mukawewe kathumure kuturagaruke tuza kwa twakira amasomo gitwago esimu yito noti mwenda noti ina mwenda katugaruke sebona nyabo utargaho ntabwo ejo mu byo kurya ibyo bitwantugamba ibiri kuyamba gukoresha gama harimo ibihimba harimo ubushaza harimo soya harimo inyama harimo ibyenyanja harimo amahuri ibyo byo nakora kuba nubikozesa ukabiditaho ubutunguru inyanya karoti beetroot cabbage ishenda gatungurucumu ibirarete empezi n'imikambi byo kubasa kuyamangukiriya carugamo ikirakamuke mu birisa kandi hakarizaho akarigito ko kubasa kubyakira mu nda yo butafari hakabaho n'amani go kubasa kushoza kasasere rwo mu gukora sebyo nuba watandika urugendo rwo kugira amani hamwe n'amagara marunje kandi mangate Dr. Noshanka te bibere muno tugambara ibihimba karoti manye ngate basa kushango muno tumanisa nguturye ebisinga hatoshana akani teka ngo ebiyona tubyine Dr. biriho konka nimbukoresa bigaruka ushanga ntashana naniwo okuwaba niwe nabikoresa naburamani kandi wabikoresa amani wagacara nzirengu hariho muringo ogwine kwa nokoresa mu bintu ebi bibone bihendere bityo ebihimba nkorese kitondore ebyomere mbere nje nshonga bwenki worije nyowe ntarije karoti njukote bukota mbone mbiwe nko kwori atkutwikaho naho hatuteganisa abo kuba nito twine kwante bukora batawo ati arobwire bwentondore nibwo ziri kubona zino mu gashomo no kucize biyomire kungari ubwire bwe biyomire kandi hari ubwo uri kuba uri kurya ntondore kunga kandi uri kurya n'uburo yes bwe bwomire ibyo byomire birimo birisa biji kucize bibisi konka kurugirira umusizoni hari ubwo bibisi biri kuba biri birunje munongo kucize byomire ngeco kurebera he bihimba byabi hari ntondore bino mu gashomo munongo kucize biri kuba byomire umbwire bwa byo mwe n'ubwo konka ni nyendangu buri muntu we nayebuze niturya ce birebe nturya kahunga yes kire mu aza kashushuire yacu ngana shigambira umune mungu yo teri kubasa kukarya kuko atari mu kandi tahembwa urye bihimba tiwaheza undije ronda chapati nebihimba arya tibatukete chikomando ubwo yiguta yaheza kunka to karire abo ko umurye byo kurya hari muco kubinyuka tunataye mukambi biye mikambi tero haze mikambi nuje kujiho mu bibisi ikihurire nuje kujiho mu bibisi ikiri kubasa kwereza amani nuza kujiho mu kibisi very good ntabwo eco abenji birebe ni warya kahunga n'ibihimba kunka ushanga ngo na dode yineho ninge cushe cyine naco kitikire ushanga ngo ubutunguru yashara kamwe yakashari kicueka akandi nanda kukakoresa mu mwebazo kandi ubwo n'abantu kabatana bari kuza kurya kacueka kakatunguru tibiti kikari kuma cyahinduka kongati yakori kuba utekire ibyo bihimba katugire ngo wanaga mu kakajuta kende yego katugire ngo kubyahiza kusya wabona kusharira mu butunguru babisumanye n'inyanya rero wabiguragurisa ninga wabivuravurwa dira harubaju washara karoti washara avocado washara cucumber washara urunyanya washara urutunguru
washira ka katungurucumu hamwe n'ishenda wabijwanjirana urwo rujwanje impora rojeta kachumbari n'uruswahili kunga salad zikongerera byaza kunga ni katogo yezo mboga hati ukora kubirya nebyo ibyo uri kugotekire kandi ukijo peyamba ukaruga akahunga akacora akashushwire ukaza ukayundira ukatwara acuma bakapsiri wacha necha basebe doctor n'abana bishomera maybe nabyo byanga kandi nabo binamana minji kukiza itwaba ari kurya akashushwire nyina ngo yetegereze ngo kori kono byo kurya noza kubiyamwa amani kandi noza kombe kumbiri ikintu cye mu ngwete ari kubasa kurya cye koko itari kubasa kurya ibintu kirya ngo yiye muce nabwo yaco okutora n'ibyo kurya biratungura umutindo gushagama n'ikintu kirungi cyo gukora kandi niwe guteka kuchikora kandi kuchikora hati okay obire nobuza aho ratwara mukunda wawe aha Valentine's Age humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn twakoretera Valentine's chamuka mu live band ekihuro c'ababiri kiruho starter Expire Wine Unfortunate Love na Midnight Romance aha sente ziringanire otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe no buraro iwe no mukundwa wawe obwo rukuhurikiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze ku bookinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijano mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mtshemeriri bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. New Vision aha myaka 20 bakuretera makoma butunu live mu concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro camani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Rukororo Independence Grounds Tera Star 252 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera notu mshanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango otakaburaho makoma live mu concert bishagikire Pacific Events Lion Records tabaruka y'umyano witu omukahumurako turiyo mu program ya sisimuka bitu ryo mu week ya romance nacho nachigamba turiyo mu week y'abakundine turiyo mu week ya Valentines izo ari rwa mukaga ibiro byo kwezi 14 okwa kabiri ntuba twine okushemerwa kwinji munonga abakunda bitwa kutugurura burabo abakunda bitwa kutwaro myanye tari yemwe nemwe nito tukubatwara of course it is no tine kuba nice garukamo oguna basa kutwara ningo atware mbenu Acacia Country Inn yakutekatekaho TV West yakutekatekaho Radio West yakutekatekaho nango takaguma honoreba konka chakare rwa mukaga basa kutungiza bari kusasiro byo nibyo rakozira hasi yiguru waheza kwikirizana nitwe tukakubuze buzebi kora bgarucemu no ija kwanogera no mukundwa wawe Acacia Country Inn aho mu rurembo rwambarara
nabwanyuma obase kushemererwa nana ebirije kubana bibayo then uyichereze base kwanjura omukuru okoroga Acacia Country Inn atugambire biri kushangwa oko then nabwanyuma ko nakuchimitebuzo nkabiri bishatu nanye kubuze yenka kamwe tubiri twena tuzamustari izobe yorbase okutubera rungi sebo nakwakira yanjura bari kutureba niye nakira amazina nubanyeta Dan Kahaya and manager kurga Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel muri Mbarara. So nashimirwa kunyakira bakwakira kiryoza mwebare kututerera ino nite tukarangara yego buntu atendo tushoborere neshangwa nkahi then services ezumwine then abantu tubachimitobuzo berushatu buringanire amanya gwitu babase okugushika huje Acacia Country Inn muri Mbarara neshangwa hamhanda ogwa Chamgoran Road one of my offices za Nira tikire nazo amhanda gwa Nkokonjero kuriya kuronde ndangamuntu aha turibaniba okay so no rugo mu ndangamuntu nozaho twakira so security neverije kantu kigenda butabika wari twogwa Ntare Road nora bari butabika no tushangaho icyapa kiriho n'icyango nari toho nincereba kiriho byatwetorize byapa ho ni get swino kamunana ubwo kure twamugona no problem okay yes ekiri kuba yokwe niki services ezumwine neziha kunataha mu gate what do I find okay one otaho mu Acacia Country Inn ekikwakira ni security nungi none uriba ngo haro security haro guteka twine accommodation oburaro ubumutano uburaro burungi ka taro noise taro riyombo no byamage oyo no bugwaji twine steam and sauna wano yenda ku yazya ambere gwawe kugira ngo amagara gatambureje kandi twine gym orikwenda nawo gukora exercise nawo mazima tumwakira Acacia Country Inn niyo kumanya munonga kugira parking nonjo muri Mbarara na munonga mwamwe n'imikoro na nimbaga so ntwakira tine restaurant nunji kwa washikiriho bunu otakashira Acacia Country Inn twantu mushaba izari ya Valentine litamusiga yes kuna nindeba hari ekishana ha screen yanje hinaho nareba swimming pool ejo ne decoration ninga naenda ninja bama twine ka swimming pool aho kabonire munonga washika reception kakwakira dena nabakwe abatakwenda kuswimingira hina reception aho nabo tubahereza kandi kanya kuswimingira hoje kare kunarebere kuri yifo atabantu bweno abemyaka keje yitwe ya hanhache yes then hatinye wendi division group nyine nyenda kubugabugana n'abakozi banje nyenda ngo mbateko mu ka workshop do you have such a place where we can come to thank you so much workshop twine hall eri kubasa kushitamisa abantu bokikamura 200 okay twine public address ebyo kugambira amaraka gakahurwaje ibyo ni mishangayo ebyo birohaho okay yes think pansa harabaje tire cyo kupansa okay yeah. Kandi tabakunda byekiro okazina motkache okanywa harika baketa bata midnight romance hariyo nkaka club ninga na hotel just twakomba midnight romance haro kushtamukanya ibyitu byakare uruganira n'umuntu wawe ukenda kuganyenya no gacanga twine club yes iri very executive no shitamamu soundproof tine muntu ro urajya ngo wanyombera apana so nanyo wahera yazo mukaruru mukanje tebiri kumpi to ine ubuzu music no jihora wazo mu club yes okay hina nahura Acacia Boutique hotel echo nicumanyisa kikantasho borokerwa boutique ni mangu nakitujwara tukihemyenda nakavuzire kandi hotel moyengera hechache Acacia Boutique Hotel Boutique Hotel kucha kusakingaje kuronda makuru gabyo ni hotel izikwa zubonire mwino stine ko kwasa kuzeta hotel inche tari mpango munonga
iyo kuzamu ukabyama ukenda nkiko kazikoreraho like aho umuntu arakushanga akajya nimba sagaruka aho mwene ukabotika ako okay twine Mohamedan Kahaya manager ahawa Acacia Country Inn and Acacia Boutique Hotel koko yatshobora kuna kubanye nembaga embaga nebasa kuba neza hamwe mwine omwanya guru kwa accommodating abantu bari kubasa kwingana ki nanyi nabantu nkenkumi 2 do you have a place that can accommodate them umwanya gutwine ngo accommodating abantu bakwika 15 atyo kahayori sorry park nende parking ze motoka shyama 200 imotoka 200 umunda zitine kugira ngo zamigana na muhanda yes kandi nanyi nakabaga kace kanoshangwa aho nyo hambere arutaba wowe nakabaga kace naho twine umwanya ubwo abantu 50 abantu igana 200 n'ubuyako 10 yone rya heru ni gare yo mu yaro yo mu ndamwe no aho yuwahika hote buri muntu we nantu mwakira kuko ari kwija okay hataranisha mu tugambira ko tebekana size ahabwa Valentines itaba kwenda kusingura ituje kuba ntutunga kikurgo wawe nka Acacia Country Inn yewere ati kutucyumanyire ngo abantu abakureba TV West na bakahurikiriza Radio West nibatukunda kandi nibatuhagira twagira ngo twatanise nimwe tugira ibirabo twabahereza nitwe tushemererwe nabo so niyo ubuzo buke kandi abwo nukwata abantu bakutureba n'abakutuhagira okay wabare iwochere nitwe aba program ya system country chobutungi charity nyine Dan Kahaya manager ahabwa Acacia Country Inn nabatwatireho nitwe tukabasa kutamu umukono gwitu ukurangwiza bero ryatunura twagusigara turi muri nico cumwe abo kuba eco nzaguma ntikijuka omagara gaitu kandi base okwangusya okutora kwitu mwene ese muzitwaza kuzigura noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda otuterere then tukubuza kabuzo kamwe ninga tubiri from him and maybe from me ekwate na Radio West TV West hamuna na Acacia Country Inn then noja kwa noter West mu wabari umusinguzi nibakugambira ngo wene hati wari wa mukaga jwara kajwaro kawe karingwa karunji oje oze kujajama ahar Acacia Country Inn esimitu ni ejo tuyigura amasimu gitu noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda oba 0200 mwenda 0 ina mwenda oba 0200904949 tuterere hati tuja kwa twakira hello Jeneza havorimi ya TV set yawe. Nakwereza mwamkaya akubuze ebuzo bibiri byonka. Ntabwo nambro chenjo bya chero centunguka kurgarwa ari umuntu Yabo twakwakira sebo. Nne nakira. Okay, namukwanjura umuntu ogwetandikira. Chenjo gatwakushemererwa. Nne nakira. Ati nyine kibuzo kimwe ninga bibiri. Wire bwatwikiriza Acacia Country yes Acacia Country iyi ni umurimbarara waba noruga nka Kampala noraba kwikayo tunashangwa wanoruga kasije noruga umuhanda gwa Kampala noza kuraba nkayo kwikaho waba tugiye mu cyangwa aha yihe na cyamugorani ikibuze kindi gumaho bakubuze kindi kibuze gumaho twinde ikindi Acacia Hotels zine branch 3 muri Western Region twine branch 3 so mbwenu naniye nangu ugereza wangambiraho ezo kumanya hotel za Acacia ni manyango arwende yambanya
kandi ubundi anandizo yarukumugiri Okay, ochereza cyantunguka ati nakugaruza ha TV West na Radio West. Naza kubuza akabuzo kamwe konka. Program eyebyamagara negarukwa muri ryari kandi shaha zingahi. Ndiya ha repeat yayo. Negarukwa muri ryari kandi shaha zingahi aha ha TV West. Negarukwa mu burugwa kana. Kandi ubundi akasheshe umushahe zo ibiri. Kare bo bari munonge cyareze cyentunguka ako mutezi witu wese mu kubanza kandi wabo ryo musinguzi ntuje kubantu kuterera ntukumanyisa. Okay, ogwe nomwe bitkaniwe ntwenda ngo gumize munotera isumyito noti bir not mwenda noti inamwenda area screen yawe gamba nitwe tubase kubuza akabuzo kamwe tubiri Valentine zeji ebase ukubonera twakwatira. Hello Orirota Ereje murire muta turireje ncenderereza haka volume mwako chendeza volume yawe ya TV Ubwo sekatanere ku rugaro tumukizibanya kera wakizibanya kera ekibuza cyo kubanza. Yes. Noho muhereza wa program yo mushonji aha TV West kandi gubagura ho ryari. Program yo mushonji aha TV West noho muhereza wayo kandi neberho shazinga. Wano barayo kacho kiruka. Gumiza motere chine hakanya kesumu noti ibra noti mwenda noti inamwenda kandi bazo chendeza ha volume ya TV set yawe stari yecho ni barabanisama nakwakira sebo. Hello Sebo Mogamba na Kansime John waterra nkahidia na mtele mo tempene hero tiwanu ya gumro Chempene. Yeah. Okay, kanshabe o account akashi account re na kubuze kibuzo kimwe. Ndemabo. Wa champion kwindire kibuzo. Akashi hotels. Wani? Akashi hotels mu Western region twinamisha tu. Mwenda niye nago ozingambire. Nizo ziha. Ego kubanza nishangwe muri Mbara. Yes. Endizo nishangwa umuru kundiri. Nizo ziyimfubasa kwa nimanya. Okay, nanye kankubuze kibuze kindi echo wawa chika hat kankongere he kindi kimwe. Ego nyabo. Program yebyo bwombechi aha TV West nebero ho ryari kandi no hari kugikora. Gumarebe TV West ohurikirize na Radio West no jakwa notunga programs ezo kuzuru kugenda betu ryo ntubuza ntwenda yondijo muntu ara single nije kwa natererwa kandi basekwe gitara Acacia Country Inn aho murembo rwambara oyenjoying ebyo takenjoyingaga ngo kutanto bitebya noti bir noti mwenda noti inamwenda Nkana nishaba ngo at least twibireheje emwe yonka branch yanyu ya Akashi then nikwere ryo ko witu nanye naye ndanje neze kwenjo yinjuro witu at least one branch oyirehe yambara ihe yambara katwaze twachirogo. Hello watoroka mwakantu nishabangu otugambire at least ejo ndije ntukujerondera. Hello twakwakira Orirota Nabasonze nabakweto hana iwaterera
banyita Monica natera Kanungu. Yes Monica twakwakira twaza kubuza akabuzo bibiri byonka yego eco kubanza program y'ebyamagara aha TV West negarukwa muri ryari kandi shaha zingahi negarukwa kwa kana kandi shayibiro bakashesha. Okay kankoherezo wa Akashia na wakubuze kibuzo nyo kintu kibuzo cyane tokashigarukire muje echa branches za Akashia so Akashia hotels mu Western region twine mishatu hazana ninye nungambire mu ezishatu ahizu kushangwa okay aho noho twakoma umukozi zitu zerizoba nani nshabangu utomugisha izoberi utugambire branches ezi then arabaroho cyabaho buni ncaga twagaruka twazubuza aturebe yaba nakizijuka kare yambara twagicenga ya country in ahiturabuganire ejo twagimanya then umurimbarira twine mendijo Akashia Boutique Hotel gane ya kabiri neshangwa aharuguto rwa Kabare hariya opposite na university ni just watamburuka cyo mbara university yaho ya kashatu neshangwa umurikasese yes Queen Elizabeth National Park bayita Akashia Wilderness mweya so wanda kurambura ibicuncu mwino kazo mu wilderness aha wachetigire kintu echo turanda kufereza itoboko so bwenu irindi zo bashitabarimo yabarenya okay twaza kuzomuka humuro basebona banyabo kuturagarucaha Akashia Country Inn jakwa nenjira kutugambira obuhereza bwayo obweyine kandi no kwakubasa kwatagana nawe twonde no kumanyisa Valentines okutwenda kugitwaza ahizoberyo itwe niwe we enjoy otarga program eji twazomuka humura aka ogumeho Nehinda Uganda's ultimate TV dating show, Hello Mr. Right, is back only on Star Times Makurachika. Hello Mr. Right Season 3, where intentional guys face confident ladies. I have a girl already, but I'm looking for another one. Where charm, swag, and money meets beauty. To give me 500 right now. Confidence and yash, all on one big stage. Want to be part of the show? Visit Star Times branches near you and register now. Auditions start on 20th February 2026 at Star Times headquarters, Solis House, Lumumba Avenue. For details, call 0317 117 700 or 0200 117 700. Turn up your vibe for the only TV dating show in town. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. kwera abana ukwangaho password zigumire kandi zo rujwanje enshura n'enyuguta ningo bundi bumanyiso begese ubutabagana password zabo n'abanywano babo kandi zihindurwe bwanyuma y'ubwire ekini kirinda abandi ubutakozese bikwato byabo baticiriziwe nkabangizi ninga bari kwenda kubeshanereza kuha mutahiwe password yawe nicibasa kurebeka nk'ekitari kibi kungana nicibasa kuretera kabi abana begese ngo password necama n'umwaka bane mwesigana obire nobuza aho ratwara mukunda wawe aha Valentine's Age humura TV West na Radio West tukwatanise na Akashia Country Inn twakuretera Valentine's chamuka eri mu live band ekihuro c'ababiri kiruho starter Expire Wine Unfortunate Love na Midnight Romance aha sente ziringanire otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe no buraro iwe no
mukundwa wawe obwo urukuhurikiza radio hamwe na TV West ukagarukamwe bibuzo abarabanze kubukinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijana mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mtshemeriri bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Wachernitwe our program justice mkachiri chomton charity omhereza nchine Kahaya Dan ogune manager ahawa Acacia Country Inn omurembo orwambarra yakugambira ndije bagine Kasese na ndije yaha rugutorwa akabare opposite na University Inn stiro omurembo rwambarra bitu tukiri aha Valentines nizo barukuru munonga na nagambire ngo mshana basa kusasira bibene byarakoze ningasho mchara kusasira izoberyo ajatwe bare kunteka tekaho obwe akwatanise na naba Acacia Country Inn, TV West hamwe na Radio West mbenu tukina masumugitu omukashonshore chaka ntwenda kubuzo buce tera embera twajorobya mureke kwiruka tubase okubanya izoberyo okutwara celebrating hamwe mbwene nanisha bangu oyongere kutushoborera uburaro kunakuba nyine embaga nyine abantu bari kurenga umuri 50 uburaro buryo wanyu no accommodating no butubasa twena nkuko katwakiro hello Hello. Twakwakira Chendeza aha volume ya TV set yawe. Chendeza aho turuzane? Yeah. Aha amazina ne yiwaterera sebo. Ngo Kasangati. Kasangati. Yeah. Okay, ekibuzo cyo kubanza abahereza ba program ya sisimuka nabo bahi aha TV West. Ashijam. Ona no mustamya hanabwe. Okay. Noti. Mwenda noti inamwenda. Minu hori wanungarika mu kibuzo canje nabandi mbambatera nabwanyuma tugumize mutuze Valentines yituje. Kingashiremo? Embaga nyenda kugikorera wanyu. Konka abantu banje 50 nyenda bararaho then nyechakare tuzo mu mbaga. Ninga tuzo mu mbaga twagiheza bararaho then nyechakare tutyamuceje tutaye. So Acacia Country Inn na Acacia Boutique nizo basa kwa kuraza abantu bakwika 9. Nyina ndio muzano. Turi mu aha boutique twine rooms 80. Country Inn twine rooms edukikana na 8. Wow. So mbwe ntoto kasikusia 9. Sembaga yena mwenda numujiraza. So kwenda abatakufa bakarara hamwe nturaza 5. You right. Twakwakira dia urirota. Ndire kurinyo. Amazina na nahiwa teresa. Yo tachirita na kora na kibare. Na chivare. Ekibuzo cyo kubanza abahereza ba program ya sisimuka nabahi aha TV West. Jemaima. Wanji? Otirukana kweshengereza abo kuba kibuzo cha wamuherita namuhuraje. But anyway, gumza mwiwotere obuzo bwanguhi kandi obase okubani wa umusinguzi ahabwa Valentines orukuzahara Acacia Country Inn okacelebratinga okajajama okahurraje. Tutegereze simu yawe noti 2 noti mwenda noti inamwenda tuganire kitaka. Hello orirota Ndire kurungi kurungi amazina nayo waterera
na ndatazi medioni airtime amvaho mwena ndoni marire kibuzo cyanje nyabo ekibuzo nakuburize kiho mwami kansimbi ikiwombo mzakare kumbuze kindaga airtime kumvaho hati kamaze nkwe manager wa Acacia akubuze yakabuzako kamwe yego nyabo hati abahanguzi abituratunga aha nibaza ikibaratunga Acacia country ine niki nibaza kuza Acacia ini no kurya no kunywa byona nuriya kubagoroho no harasha shure Acacia ini hotel okay abahereza ba program ya sisimuka nbahi aha TV West wangi abahereza ba program ya sisimuka aha TV West nobo ba na ni manya ho charti undijo yanye bama katonda wange okay yabare okuteresimu kandi kora buri musinguzi nibija ku bantu bakuterera bakugambira okusingura kwawe eco ine kora no kugumaho twine aba Acacia country in kandi abatwatireho okubasa kujaja maje ahizobe rya Valentines rwa mukagoru ahabo kuba bakushashirire cyo kurya neco kunywa na noburaro kandi bire na band irije kubera hwaho okubasa kushemeza TV West hello bambitera eryizoba neryawe abo kubanyowe already narabireho manager yanyeta hello Beti kumanya ni nchero za kudarukana Ambrose Chenjog. Ambrose Chenjog? Echeres Chentunguka? Ndozuma. Programu yebyamagara neberho ryari aha TV West. Nakira kubaho bwo kubanza. Managiye tumega kwa kujyaka. Okay, ati manager wa Acacia nawe kakubuze yakanda kabuzo kamwe. Yego mukuri Chenjoga. Yego mukuru. Tutwire ntugamba ha biturahereze abantu. Ibyo kurya service zone twine mbwenu nani yinungambiro servicing kisha tuzonka. Eziri Acacia country. Mwene security ya Muhembo. Mageraho steam na sauna. Beno mwamugamba ho swimming pool. Parking yo no shamteka rega kagumi hanga. Nireni hano. Beno nakambe wagamba byo kugambira kandi zinda Republic address na yo clear. Ego. Bareba ho na yero ho ne mutame ko kumaditinga abantu kamagana abiri. Ebyo kunyo akanya ko kutigida. Yes. Beno watereka bingi na noburaro ubwo muhendo. Okay, echerazi akaha muheru. Akaruruka kagenda kato wishemu. Akaza mucyanga ko kakwikiriza mu cyinzi no nakubwacho. Yes. Kwa kakaya kakakwa. Kahaya kakakwa. Kakabaho. Ego. Konka karatoshere karamazire. Humura ko kuwagamba kireka ukarenuka ijambo. Babare mnonga echeres chentunguka okorgo mu rubare atwirari omurevi wa program eji ya sisimuka kandi ateraga amasomo mutosha so wareba nagambe bukoga homanye ngo ni mumanya turiyo nutuhendera kashoshore chaka akamasomo ntwenda yo mutezo mwe wesumu. Hello madam. Yes dear orirota yeje mulirota turireje nabanyeta cyo butungi charity iwe nibakwetoha amazina ndato Regans. Yes. Waterranka hisebo. Akasoma na territinge. Ekibuzo cyo kubanza. Yes. Abahereza ba program ya sisimuka aha TV West barendero omwe ninyendo bangambira amazina gabo. I mean. Ero ko assistant charity. Yego. I mean to the charity. Chine shonga humura ndizona Yabakari. Ekibuzo cya kabiri. Karenya.
ninchereza owa Acacia Country Inn. Iki ni kigaruka na nabamanyise ngo Acacia Hotels twinisha tu mu Western Region. Isombwenu naningira nti ozingambire zishatu nanahize kushangwa. Eyo banza nejo Acacia Inn. Ya kabega opposite na University Inn. Then Acacia tu eri Murkatesi. Omuri? Kasesi. Okay. Ninkonde ziza barungi kora abo musinguzi nibija kuterera simu noza Acacia Country Inn kwenjoyinga. Kari babare kutera Regan watkoraje ahabo kuba waba omutezi witu wesumu owaha muhero. Omwami Kahaya nanisha bangu otugarukire mu ebirungi ebiri ara Acacia Country Inn na Neria Boutique Hotel tena bwanyuma tumanyengo nito abantu babutosha kuturije nibija kutwanguhira yebare kumpaka nyaka ayine mina nataka gambere natungubwire kambu gambe izo ari ya Valentine bantumwe itwe washashura single chipants ukije kushashura single tukadabu nashashure sane mwe yemere numbe ya kabiri washashura mwenda kubyama wenka tujya gwendorera to wa kabiri okay wachitire chinzo echo mburireje twine ebintu bitore serving ari bakweta two course menu norya ugaruka round ya kabiri ugarukamu so tokurira ha speed norira gire bwawe norya waheza ugaruka round yego bakane glass ibiri za wine n'umukundwa wawe n'ingano mugenzi wawe urabora nawe twine twita three course menu nayo norya ugaruka wagaruka kwa kabiri waenda kuruka muka oyija ka dessert za hari mu swimming pool nchfura najira muntu narga muntu mumpe ka dessert kanje ka dessert yes twine indije ya 5 course menu bashija ejo ubwo kubanza waenda no rizo baryona ubwa kabiri ubwa kashatu ubwa kane ubwa gatanu chinta chenga nimba mshashurira nshashura murundo gumwe ninga ni hari imukumpanga extra akabeyi nikija kutanaho mwene je ya 5 course eje ni mutari 16 mamuri y'abantu babiri ya 2 course menu roka dessert ni mutari 14 abantu babiri then 2 course menu yonka ni mutari 12 ntuhera na wines 2 glasses of wine so nyeshukuru no kuba heki 16 nkagenda nkarya tukakoretera icupa rwiguga twagisimbaho ikibanonyo kake ogera mote bakwakaso abo mazaza rashanki 5 hati zabanka 8 ngaruka bagaruka ukirabya bana gushumeje bije twatu munyongere kaso nchibaki 16 siriya katonda wange ntkorigura echa muheru hariho bwire shikani kabwantuga kanana 10% eje yunani ndebo mukarangwa eje yaberye kugira ngo naguremere yo mutwaro umushahara he cyari 10% umuntu ora booking izo ari ya Valentine takashikire ubwo 10% ro umuntu wagamba okay wa accommodation waija ukatwara accommodation ukashashura accommodation 10% yawe ro washashura course menus zina different menus kunazigamba 10% yawe ro okay so mbunu shashura kuchira kare ka percent kana chero rwa mukago mukashesha tugati kare agwa yabarka haya dan kurga hari Acacia Country Inn niwe manager nabari cyo kutunje charity omuhereza abaterese umwe bari mnonga nimbendezo businguzi basebona abanyabo itoka turjaha sakwantu twachira bisinsino na wazane party otarga aha TV West na mnonga program eji eyasisemuka.